Jedno od najzahtjevnijih poglavlja u pregovorima za članstvo u Europskoj uniji za Crnu Goru predstavlja poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Zato je već nekoliko godina uspostavljanje efikasnog sistema identifikacije i registracije životinja jedan od glavnih zadataka državnih organa koji uređuju politiku iz oblasti veterinarstva. Sistem identifikacije i registracije životinja u Crnoj Gori je uspostavljen 2007. godine obilježavanjem goveda, nastavljen je 2011. godine obilježavanjem ovaca i koza, a bit će nadograđen i identifikacijom i registracijom svinja. Obilježavanje svinja i registraciju gazdinstava vrše nadležne veterinarske ambulante koje potpisuju ugovor sa veterinarskom upravom. Na crnogorskoj trpezi svinjsko meso je tradicionalno veoma zastupljeno. Uprkos tome što značajan broj farmera uzgaja 1 do 2 svinje za sopstvene potrebe, farmeri su dužni da identifikuju svinje kako bi imali uvid o svakoj životinji, što je posebno važno zbog praćenja bolesti. Identifikacija svinja vrši se dvostrukom ušnom markicom okruglog oblika žute boje na lijevom uvetu, fiksiranjem kroz ušnu školjku. Ušna markica sadrži oznaku Crne Gore i 8-cifreni jedinstveni identifikacioni broj svinje. Ovom markicom bit će obilježene svinje koje su rođene u Crnoj Gori i uvezene svinje iz zemalja koje nisu članice Europske unije. Svinjama koje se uvoze iz Unije neće se mijenjati ušne markice. Identifikacija svinja na gazdinstvima je obavezna, a ušne markice su usklađene sa ISO standardima. Prilikom prvog obilježavanja svinja u 2015. godini veterinarske ambulante će izvršiti i registraciju gazdinstava na kojima se one drže. Nakon toga, svako novo gazdinstvo držalac svinja je dužan da prijavi ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva. Svakom farmeru izdajemo popisni list i registraciju tog gazdinstva i potvrdu o izvršenoj identifikaciji svinja. Na taj način gazdinstvo se uvodi u centralni registar gazdinstava. Ovi podaci će se koristiti za dalje planiranje podsticajnih sredstava za razvoj sektora svinjarstva. Mjere zdravstvene zaštite životinja će se sprovoditi na obilježenim životinjama koje će biti pod stalnim nadzorom veterinarske službe. Registracija i identifikacija svinja i gazdinstava u 2015. godini je besplatna za farmere, a očekuje se da će se prvom kampanjom registrovati oko 15.000 gazdinstava sa oko 40.000 svinja. Na mom gazdinstvu su od 2007. obilježena goveda, koze, ovce, a sada sam obilježio i svinje. Smatram da svaki odgovoran farmer treba da podrži sistem identifikacije i registracije životinja jer je to u njegovom interesu. Sve ovo mi pomaže da sačuvam svoje stado i povećam broj životinja, samim tim i kvalitet stočarske proizvodnje. A nadam se da ću uskoro moći da koristim i razvojne fondove Evropske unije. Istovremeno nesmetano mogu da stavim na tržište svoje proizvode nudeći domaćim potrošačima zdravu i bezbjednu hranu. Držaoci koji posjeduju samo 1 svinju ne moraju imati registrovano gazdinstvo, ali kada namjeravaju da je prodaju, potrebno je da svoje gazdinstvo prethodno registruju. Popis se vrši 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembra tekuće godine, a podaci se dostavljaju nadležnoj veterinarskoj ambulanti u roku od 15 dana. Odgovornost farmera je da u registar koji čuva na samom gazdinstvu redovno unosi podatke o porijeklu, identifikaciji svinja i da o svakoj promjeni podataka iz registra, poput prodaje, nabavke, klanja, rođenja, uginuća i kretanja svinja, obavijesti nadležnu veterinarsku ambulantu u roku od 7 dana od dana njenog nastanka. Nakon što zakolje svinju, farmer je dužan da ušnu markicu kojom ona bila obilježena dostavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti. Uvezene svinje koje potiču iz trećih zemalja, to su zemlje koje ne pripadaju Evropskoj uniji, identifikuju se novim ušnim markicama u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici. Svinjama koje se uvoze radi klanja i direktno transportuju na klanicu, takvim svinjama se ne mijenjaju ušne markice ukoliko se klanje izvrši u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici. Kampanju identifikacije svinja će, kao i sve dosadašnje aktivnosti na izgradnji efikasnog sistema identifikacije i registracije, pomoći Evropska unija, ovoga puta u okviru projekta Jačanje veterinarskih službi. The overall project objective is to improve the capacity of veterinary administration and veterinary inspectorate in order to have this institution capable of transferring and implementing the EU legislation relating to Chapter 12 of the Acquis Communautaire. To implement the regulation of food safety,
each member state shall have a proper administrative structure able to implement the control and inspection of a food product, including proper laboratory capacity and ensuring the traceability of a food of animal origin. Podaci o životinjama se neće koristiti za oporezivanje, već za suzbijanje i spriječavanje pojave zaraznih bolesti, kao i za kontrolu subvencija na farmama koje ispunjavaju uslove. Uvođenjem svinja u sistem identifikacije i registracije završit ćemo obilježavanje svih proizvodnih životinja u Crnoj Gori u skladu sa zahtjevima Europske unije. Predstojećom kampanjom po prvi put imat ćemo tačnu evidenciju o broju gazdinstava na kojima se svinje drže sezonski i broj farmi na kojima se ove životinje drže za reprodukciju. To će biti dobra osnova ne samo za planiranje razvoja svinjogojstva, već i za bolju kontrolu proizvodnje i prometa svinjskog mesa. Unapređenje sistema obilježavanja i registracije životinja znači bolje praćenje zdravlja životinja i jačanje sistema bezbjednosti hrane. A to je važno ne samo za poljoprivredne proizvođače i državne organe, već i za sve nas koji živimo i stvaramo u Crnoj Gori.